Ekipa pozdrav, dobrodošli u današnji video. Profesionalci i veterani odmah će shvatiti koja je današnja tema videa, a svi vi ostali što ja zapravo danas radim, to je ručno razvijanje crno-bijelog filma. Ostanite do kraja videa, nadam se da će vam biti zanimljivo i da ćete naučiti nešto novo. Kako krenuti u postupak razvijanja crno-bijelog filma? Pa za početak potrebna vam je nekakva osnovna oprema. Osnovna oprema to bi bio ovaj tank za razvijanje, on se sastoji od više dijelova. Normalno film koji je eksponiran, koji se nalazi u zatvorenoj kazetici, nekakav zaostatak, odnosno trakica staroga filma za izvlačenje, otvarač, on će nam kasnije možda biti bitan, ali dobro ga imati pri ruci, i normalno jedne najobičnije škarice. Dvostrano ljepilo. Filmove koje najčešće možete koristiti, to su klasični 35 mm film i srednje formatni 120 format. I jedne i druge možete razvijati u ovakvom tanku, nikakve posebne razlike osim prihvata u rolu nema. Pa ajmo mi sad vidjeti kako mi možemo izvući film iz ove kazetice i staviti ga u rolu. Napomena i jako važno, sve ovo sad iduće što će slijediti mora se raditi kompletno u ovakvoj jednoj crnoj svjetlo nepropusnoj vreći. Ukoliko bi odmotali ovaj film iz kazete, mi bi ga nepotrebno osvijetlili i uništili bi kompletno snimke. Znači, kad kažem uništili, mislim da bi ih uništili kompletno i nepovratno. Znači, sve ove korake radimo na slijepo unutar ove crne svjetlo nepropusne vreće. Ovi rukavi sa strane služe da bi se ruke mogle provući u vreću, naravno do laktova, i da bi mi mogli unutar vreće kompletno na siguran način raditi namatanje filma na rolu. Najprije, što nam je potrebno, što moramo staviti u vreću? To su normalno škarice, otvarač, film koji razvijamo, evo ga, za potrebe ovog videa pokazat ću vam kako se namata ovakav 35 mm i kako se namata 120 format. Tank. Poklopac ne morate stavljati u vreću. Tank se sastoji od više dijelova. Za korištenje u vreći dovoljno je da imate poklopac, ovakvu osovinicu, rolu i ovaj osigurač i naravno sami tank. Sve to ide u vreću. Postupak izgleda ovako. Najprije film na nekakav način mi moramo izvući iz ove kazetice da bi ga mogli namotati na ovu rolu. Kako film izvući iz kazetice? Znači, postupak je jako jednostavan. Prvi pomalo barbarski postupak je to da koristite otvarač za pivske boce i da jednostavno ovaj donji dio kazetice da jednostavno otvorite baš kao boce pive, film izvučete vani i radite namotavanje. Međutim, ja takvom postupku ne pribjegavam zato što se film normalno nepotrebno se razmota. Sigurniji način je da koristite nekakav ostatak stare role filma, donju stranu, znači ne ovu gornju nego donju stranu, namažete malo sa dvostranim ljepilom. Uzmete kazeticu filma i sad je jako bitno, vrtite ovaj dio ovdje i kad početak filma bude poravnat sa otvorom na kazetici, ova vrtnja će biti dosta onako olakšana. Čak i pojedini filmovi naprave onako jedan lagani klik. Znači mi lagano vrtimo, evo ga, to je otprilike sad tu negdje osjeti se olakšanje. Prstima uhvatite ovako, znači da se ne može više vrtiti. Stranu sa ljepilom lagano samo ubacite u
kazeticu i gurate. To bi otprilike bilo to. Idući korak je lagano znači namatanje da to ljepilo uhvati. Biće potrebno nekoliko pokušaja, znači nemojte se frustrirati, nemojte se živcirati. Nekad uspije iz jednog pokušaja, nekad iz više i uglavnom samo lagano vrtite. Eto, kad ljepilo uhvati rolu, film će se uvlačiti u kazeticu. Idući korak je isto jako važan. Nemojte naglo čupati da se ne dogodi da previše filma izađe van iz kazetice i da se nepotrebno dio filma osvijetli. Znači dovoljno je samo lagano izvući da početak filma dođe vani. I to bi bilo to. Višak odlijepimo i to je to. Idući korak je znači da ovaj film namotamo na rolu. Šta mi moramo napraviti prije početka namatanja? Ovaj vrh filma je višak i moramo ga otkidati škaricama. Znači radimo iduće. To. Čak možete i malo ove rubove zašišati i to je to. Šišamo znači samo vrh filma, nema potrebe da se film nepotrebno izvlači iz role vani, dakle samo vrh. Opet napomena, sve ovo radimo naslijepo u ovoj crnoj vreći da se film nepotrebno ne osvijetli. Početak filma umećemo u ovaj širi prihvat na roli. Normalno sa druge strane je uži i ne možete to pogriješiti. Ali za početak, prije nego što krenete baš razvijati pravi film, dobro je da uvijek imate par starih filmova pri ruci na kojima možete malo provježbati čisto da uhvatite ruku. Postupak je idući. Film umećemo u rolu i lagano povučemo prema naprijed. Kad radimo namatanje na rolu, sve radimo potpuno ravnomjerno, potpuno lagano. Sam taj film mora lagano kliziti po roli, ne smije biti nikakvih zastoja, nikakvih krivljenja filma. U protivnom moramo ponavljati postupak. I lagano kreće namatanje filma. Uvijek možete malo izvući film iz role, nemojte izvlačiti previše, nema potrebe i to ide lagano. Lagano izvučemo film i lagano namatamo. To je to. Kad film dođe do kraja, on jednostavno neće ići dalje. Višak filma opet moramo odrezati škaricama. Najbolje je otprilike da ga režete otprilike ovako tu. Nakon što ste odrezali film, lagano još jedan namotaj do kraja da se kompletna filmska traka uvuče u rolu i nakon toga film stavljate u ovaj tank. Opet je napomena, sve ovo radimo u crnoj vreći bez nepotrebnog svjetla da se film nepotrebno ne osvijetli. Vraćamo osovinicu, stavljamo osigurač, film ide u tank, stavljamo poklopac. Nakon što smo navidali poklopac na tank, tek sada možemo tank izvaditi van iz ove crne vreće i film je spreman za idući korak, a to je razvijanje filma. Još jedan film sa kojim se možete susresti, to je takozvani 120 format film, odnosno srednje formatni. Kako izgleda namatanje ovog filma na rolu, pogledajte. Najprije potrebno je rolu proširiti. To radimo na sljedeći način. Jednostavnim okretom rolu proširujemo po ovim zupcima i zaglavimo natrag. To je to. Za razliku od 35
Za razliku od 35 mm filma, 120 film format se ne nalazi u kazetici, već je zaštićen crnim papirom. Ovaj papir je višak i u procesu namatanja na rolu mi ga moramo lagano odstraniti. Opet napomena, sve ovo što ja sad radim i demonstriram potrebno je raditi u ovakvoj crnoj svjetlo nepropusnoj vreći. Naravno naslijepo, opet, ako imate par ovih rola starih, vježbajte na njima dok ne uhvatite malo ruku kako to odraditi naslijepo u ovoj vreći. Prvo moramo se riješiti ovih papirnih viškova. Rolu smo proširili, znači u vreću vam ide normalno tank, rola, nemojte zaboraviti poklopac tanka. Najprije razmatamo ovaj papir dok ne dođemo do početka filma. Ovaj papir je višak, aha, tu je početak filma. Odmah trgamo višak papira i bacamo ga, on nam je nepotreban. Početak ovog filma uvijek je dobro malo ovako izravnati prstima da se bolje prihvati u rolu. To je to. Dalje je postupak jako sličan kao i namatanje 35 mm. Nađemo ovaj širi dio gdje je prihvat, ubacujemo rolu. Sad, jedino što moramo paziti, to je da nam se i ovaj papir ne provuče u rolu, inače će se dogoditi zaglavljivanje filma, moramo razmontirati rolu i krenuti isponova. Svako naravno zaglavljivanje filma vrlo jednostavno će se osjetiti, jednostavno rolu više nećete moći pokretati ni naprijed ni natrag, odnosno moćete je pokrenuti prema natrag, razmontirati, izvaditi film i namatati ponovo. Film smo naravno prihvatili, papir odmah zakrenemo da nam ne smeta i lagano zavučemo prstima prvih milimetara i jednostavno krenemo sa odmatanjem. Opet postupak radimo lagano, kako je papir višak i kako odmatamo, tako i dio papira odmah odstranjujemo. Nema žurbe, sve ovo radimo lagano. Aha. Ukoliko se slučajno pojavi nekakvo zaglavljivanje ili nešto, uvijek možemo malo prstima ili vratiti natrag ili čak i lagano povući prema natrag. Ovo je široki film i stoga on možda neće baš u svakom momentu toliko glatko ići dok se malo ne namota na rolu, ali samo jednostavno, bez panike, uvijek ga možete malo povući, izregulirati, rolu možda malo stisnuti prstima i to ide lijepo i lagano samo od sebe. Sad smo došli do kraja role. Ovaj film nije potrebno šišati škaricama, već je on zalijepljen. Sve što je potrebno, znači to je jednostavno odlijepiti ga od ovoga papira. Također ovo ljepilo što je ovdje, njega ćemo kompletno maknuti. Jednostavno nepotrebno nam je. I normalno isto kao i 35 mm namotamo da kraj filma se lipo tu poravna. Postupak je znači isti, rolu stavljamo na osovinicu, stavljamo ovaj osigurač, film u tank, poklopac i tek nakon što smo stavili poklopac, film je spreman za razvijanje. Nakon što ste odstranili sav papir sa 120 formata, ostaće vam ova mala špulica filma. Nju nemojte bacati. Nju ćete svakako iskoristiti za neka iduća snimanja sa 120 formatom u vašem fotoaparatu.